Assalamualaikum Cina Dalun. Puapa. Nyo kalun tuk dro bek deh ne le urung dro ne. Kena urung dro ne tetot lun. Yang kali lun ju alamat pi hana toto halin pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat musaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lepa-lepa lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung yo. Bah, jak lu pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, ngepekat. Ya, ngepekat. Ilung yo ku kurung drone ni. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang lah natilah purte-purte Islam nafek. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, benar tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone nu tenak lung, nu hina ung si lun, nu hujah keluarga lung, berangkap pujun nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra kelih ke bab fitnah bab media. Ya, nyukon memang lung ya pegawanya babanya nang bercudan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih Islam nafek. Ya lip ma gede. Musaboh na boleh lung hargai putih-putih Islam nafe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengen masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabis mentaboh do penguasa zalim dum ulama palih. Haram jadah. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh, yang God akai, lebih God mulia kafe yang God akai ketimbang Islam munafik. Panen ana payo bule dengku. Payo ngeloi nyo, payo kalimah le nyo. Panen apa payo bu. Ci promele nak di hei anu muri abu mudi dia becut. Tak hawa aku nak tenak. Itu nak mak ke awaknya. Tak pali. Dah. Oka cipakat hei kru le dia. Aku hei kru lon tu kagadoh. Lon hei kru parah sak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu lama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancur. Hana kekal tengok khayul masa. Benda depu becut. Yang kon ulama. Yang dong-dong bak pintu penguasa zalim yang kon ulama. Namu pun. Nah yang dong itu panggung lom ajak masyarakat untuk memilih. Milih mah. Macam kau ulama jino. Nah kelom jangan mencatut nama ulama. Jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD halam dah dupu-dupu ketua adu. Man pegah hati yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh pakon je poh. Kena ulama Aceh lagi-lagi bui du muka. Bah. Leh damai muyung saboh hale ulama. Mengsaboh, mengsidro hanjit tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnya. Bah, hana dusta. Lung lempah ya lung hujah ulama. Karena ulamanya warisatul anbiya. Hanjit sembarangan tak hujah-hujah le katanya manusia katanya pu duduk tetan depu. Mau kitab masalah hana tamat terkadang. Tapi long behe. Ya, behe ku tenak karena nabuki. Pakang ngon you nonton ni dia, behana nonton degai pi video.
Karamen tu kaji terpasal baik tu. Kaji tafsirah lah Abu Mudi. Pokoknya media kalinya akan ditebit. Ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah baik yo urun-urun apa. Tapi berteguh-teguh tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara merdua. Berteguh-teguh becut. Long bahpi nanggap le urun-urun Wahabi, Syiah, Yahudi, Kafir, Nasrani, Nyoje, berang kapujit. Tapi lun pujuk droba Allah. Yang lun lawannya yang lon lawannya Syiah laknat tilah jaitat karya ceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong siap ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Tonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urang Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi Mesra geterimong fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urang undang Imam Syiah. Jadi segolam geundang awal ge kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daya Mudi mesranya, yang kon musibah. Yang kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah. Kage pesampo ke daya kufar laknat tilahnya. Yang dayahnya rukuk di peharum, tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rokok, di Mekat rokok. Menyo mi gelas duanya hanapa ya dua rokok, hana harum. Menyo ke gelas 8 ke gelas 12 nya harum dia. Nyan halal bin halal. Mana je kebut, ceram tua. Nya pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres hai saudara tua ya subhanallah. Hantom pernah ta dengar, hantom pernah ta dengar ba inda tu tekon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpres nyan ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu halu, gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepu halu. Kredit gepu halu bagian-bagian riba kop riba nyan gekih berjut ke halu. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Nyan tujuan. Tapi hanapa dia acok nyan kesimpulan sideram tuah. Total harum riba. Harum. Nyan ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahun pilpres nyan bunuh depu. Nyan ulama yo kemati. Yang pulti ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai. Harta bula. Sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai. Yang kau lama. Ike mutong nyai lu. Nyai long tepiah haji nak aku pakai. Anak aku ulama-ulama ro kandengku ike aku lawan dengku ulama munafik. Ulama munafik, ulama ustaz palih yang pegah harga mati NKRI yang musabah ni pakai. Tok sido sebagai ulama yang matong selamat. Yang dilindung, yang dibenci oleh pemerintah Tok Abu Bakar Al-Bashir. Yang wajib, yang tak pegah ke ulama. Yang ulama, ya subhanallah. Yang lagi-lagi nak dia cek. Menyona taku aku nerok macam. Demi Allah long pegah Hanali. Hanali mensidro ulama Aceh yang pekong hukum Allah. Hanali. Yang naramai ki hukum pemerintah yang pekong. Bahkan dipu wajib. Yang halu, yang harum. Andung kailo, kalau lagi ami goreng. Kacok piring taglawa ke abu. Bali. Icah gunyuk payah kuat rukuk boleh riba.
Kok mah hari kok terjak belah kelafah di trom-trom kau teku pipi kok. Magi pan lepo kok mah. Pada lepi pelain ni urung don pi tebe long na lumpi tebe lumpi kok ndong. Okeylah saudara tua, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tersambung berita lo.